Почитувани се наоѓаме во едно многу мало градче во Словенија, Тржич, а ние сме моментално во просторијата, значи музеј кој го опишува овој град. Интересно е тоа што музеов е значи во 3-4 фази, значи своја историја, и тоа има значи делов, првиот дел во кој што ќе ви го емитуваме е процесот на скиите, карактеристично за овој град, значи како се изработувале од историјатот, па се до модерниот дел, значи тоа ќе ни биде првиот дел, а вториот дел ќе ни биде обработката на кожа, обработката на чевли, барокниот стил и се разбира посетата на една од најстарите куќи со кои што воопшто овој дел на Република Словенија се одликува. Значи, ова наша репортажа ќе биде сведена на 4 дела. Ние моментално се наоѓаме, ќе повторам уште еднаш, во Тржишкиот музеј. Еден навистина доста добар, познат музеј. Сад се налазимо у други дел музеја. Да, горе у горном првом спрату. И тој првој соби имаме сад представljeno занат коже. Значи како су тие занатлije некад правиле кожу. И sad imamo tu isto predstavljene životinjske kože i za svaku životinju isto možemo da vidimo za koju životinju ide. Znači to je faza kože gde se radilo. Da, jeste. Znači tu u Tržiću u godini 1788. godine bilo je 16 radionica. 16 radionica koji su se bavili sa preradom životinjske kože. Najviše su strojili znači kravlje, ovčje, kozje, onda svinjsku kožu, a u drugim krajevima isto zmijsku, krokodilsku kožu u drugim krajevima svijeta. Znači u ovoj prostoriji ovde mi ćemo da vidimo sav onaj proces kako je išlo. Da, sad ćemo da vidimo proces kako su prerađivali kožu. Znači sad smo tu kod faze izrade koža. Kožari, znači zanatlije su trebali mnogo vode za preradu kože i zato su te njihove radionice bile blizu tih kanala u kojim je bila voda. Da, a tu vodu su iz rijeke sproveli kroz kanal koji je išao kroz čitav grad Tržić. Znači to je voda bilo visok značaja? Da. I tako imamo. Znači tu imamo prvu fazu prikazane ta radionica. U radionici su imali te vodne mini bazene koji je bio ovako premijer 2 metra, dubine metar i po i unutra su imali vodu i oko 50 do 100 tih životinjskih koža. I to se tu namakalo. To je bila prva faza. Otprilike, recimo, kad su dobili svježu kožu, držali su unutra jednu nedelju dana. Onda je to išlo vani, izvadili su na taj veliki van i onda, ko što je tu pokazano na ovoj slici, sa posebnim tim nožima strugali su. Radili su potupke. Da, znači sve što su mogli, ručno su, znači, makli sa nožem. Znači to ide za onaj loj, više i za one ostatke mesa. Ono što nije moglo s nožem da se makne, dodali su apno. Apno je, i onda su usuli s apnom unutra i stavili su od 1 do 3 nedelje su držali kožu unutra. I ono sve što, znači dlaka i sve ostalo što nije moglo ručno da se makne, to je apno pojelo i očistilo. Onda su dodavali, znači, pasje
golubje i kokošije taj istrebak, gnoj, đubrivo. Jasno. I zato što unutra ima dosta ti mokraćne te kiseline koje onda napravila kožu mekšu. Da. Onda su dodavali u ovoj fazi, dodavali su znači koru od drveta, od hrasta i od smreća. Zato što ima dosta tenina i na taj način su konzervirali tu kožu. Pa onda imamo u narednoj fazi malo su obrađivali, znači na taj način su s posebnim ovim noževima su mehčali, oni kažu mehčali, znači gladili su tu kožu da bi postala mekša. Onda je to išlo na obradu, sušenje, farbanje i sušenje. Imali su razne pigmente koji su dobili od raznih recimo kamena ili od biljaka, znači od biljnih tih plodova posušenih, oni su to samljeli, dobili su prah, taj prah su stavili unutra u vodu i opet koža unutra stavili, pustili nekoliko dana da se to farbalo ovako i onda su dobili kestenovu boju ili tamno brown boju, sve zavisi kakav su boju stavili. I onda je to išlo na ono peglanje, imamo tamo tu peglu za hladno peglanje, da su prije nešto su ovako razobjesili na taj okvir drveni, malo su to ispravili da nije bilo zgužvano i onda su to gore na krov su sušili. Znači, na taj ručni način radili su sve do kraja Prvog svjetskog rata. Posle Drugog svjetskog rata pojavila se konkurencija, znači već fabrički su počeli da prerađuju kožu i oni više nisu mogli da konkurišu tim velikim fabrikama i počeli su da gube posao. Spasili su se tako da su se ujedinili i svaki je uložio jedan dio svog kapitala i 1924. godine ustanovili su ovu usnjarsku i čevljarsku zadrugu Runo. I sa tim parama sagradili su fabriku tu u Tržiću, znači to je ova fabrika. Unutra su se oni zaposlili i kupili su one najmodernije u tadašnjem doba te strojeve, mašine. Namjesto onih jama sad su bile ove veliki strojevi. Ovo im je sušara bila. Eto, tako. I to je funkcionisalo sve do 1972. godine. Onda je to otišlo u stečaj i onda je taj dio fabrike kupila fabrika Peko, gdje su pravili poliuretanske proizvode. Zato što su bili dosta ispostavljeni vlagi, vodi, imali su znači ovu zaštitu koja je napravljena isto iz kože i jedne visoke, velike te čizme. Zato što su non stop ulazili u te vodne bazene i morali su biti zaštićeni protiv. Njihovo radno vrijeme je bilo 14 sati na dan, znači ustajali su tamo oko 4 sata ujutru, pa onda dok su se spremili u pola 5, recimo od 5 sati pa do 19 časova su radili. A između tamo od 12 do 13 sati bio je odmor za užinu. Sad se nalazimo u koji dio muzeja? Znači sad se nalazimo u dio obuće. U dio obuće. Ovo što čujemo sad... Ovo sad što se čuje, to su, znači, tako je nekad se čulo u radionicu. Kad su radili, da. Znači to su zvuke sada rada, znači brušenje, rezanje. Jedno od tradicija Tržića i izrada čevlja tamo. Da,
znači izrada obuće. Ovo sad što imamo tu predstavljeno, to je replika te njihove radionice. Oni su za svoju, znači tu radionicu rekli pešta. To izlazi da potiče iz njemačke riječi da pešta, što znači radionica u kojoj su pravili cipele. Vajenc ili pomoćnik. Znači onaj koji je tek bio na početku, on se zvao vajenc. Znači uvodio se u taj posao, u taj zanat, a onaj koji je bio već malo duže godina u tom poslu, a nije još napravio majstorski ispit, on se zvao pomoćnik. I oni su obično radili za ovim tu stolom. Imali su ove tronožne male stolove, stoliće, tu su te stoliće su sjeđali. Gore vidimo na tom stolu mnogo tih alata koji su oni koristili i tamo na sredini imali su tu svjetiljku, znači tu lampu koja je vrlo specifična. Naime, ako sad tu pokažemo, evo tu imamo ovu repliku, već u 15. vijeku su došli do spoznanja da kada svjetlost prodire recimo kroz vodu, da dava mnogo jaču svjetlost. Evo vidite sad tu na dlanu kako to radi. I oni su onda ovako napravili, znači jednu sjelicu. Okolo su stavili te različite kugle u kojim je bila voda i onda svak je mogao da usmjeri svjetlost na onaj dio prostora gdje mu je bila potrebna mnoga veća svjetlost. Znači evo, tu imamo primjer kad je voda unutra i vamo gdje je prazna ova bočica. Znači velika je razlika, vidite. Ovim stolom tu je radio je glavni majstor koji je imao čitavu kontrolu nad svojom radionicom. Njegova je glavni zadatak bio da od tih šablona koji su iz kartona bili napravljeni, da reže te modele, te šablone iz kože. Tu vidimo jednu policu gdje su razna kopita koje su bila potrebna za izradu bilo koje obuće. Tu u ovim vitrinama imamo isto različite alate koji su oni koristili. Ovo se zove dreta, znači to je konac sa kojim su onda šivali te svoje obuće. Ovo je smola, jer prije svakog šivanja su malo podmazani sa smolom da je to bolje. Ovo drugo, alat isto. Ovo su ti tu noževi, onda imaš razne skalpere, noževi, onda imaš, ovo je gladniki, znači za poliranje, pete i tako dalje. Vamo imamo igle sa kojim su pravili rupe kroz te džonove da bi onda mogli to šivati. Ovo su ti potkvice ili šince koje su na kraju, kad je obuća bila gotova, dali na cipelu da bi zaštitili, da bi produžili životni vijek. Obuću radili na dva načina. Jedna tehnika je bila šivana tehnika i tu je u 6 koraka je sada prikazano kako su došli do konačne cipele s pomoću te tehnike, šivane tehnike. A vamo na ovoj strani imamo takozvanu klinčevu tehniku. Ona se pojavila tu u ovom prostoru tek poslije 1850. godine, a došla je iz Amerike, iz Sjedinjenih Američkih Država, a donijeli su ih ovim krajevima Napoleonovi vojnici. Isto tako u 6 fazama je to prikazano.
koristili su normalno i kopita. Do početka 20. vijeka za izradu obuće koristili su samo jedno kopita. Tako kad su napravili lijevu i desnu cipelu, praktično obe cipele su bile identične. I onda su ljudi morali neko vrijeme da nose, da se to prilagodilo lijevo i desno stopu. Se nalazimo U drugoj sobi, obućarske, da. šta je karakteristično sad, recimo ovdje? Pa evo, da sad stanemo kod ovoga, znači oni nisu samo išli, nisu radili samo kod kuće u radionici, nego su išli i da rade na teren. To su zvali da idu u šten, znači ići na teren da rade, rekli su da idu u šten. I kad su išli terenski da rade, uzeli su sve ono što je najluži, znači osnovni alat su uzeli sa sobom i onda su išli po tim okolnim selima i tamo kod kuće gdje je bilo potrebno, recimo da se neka cipela da se popravi, oni su tamo ostali dan, dva, popravili ili na novo napravili neku obuću, dobili smještaj za spavanje, hranu, plus toga i platili su. I onda su tako išli, produživali od kuće do kuće. Obično je to bilo u jesenskom periodu, znači jesen, zima, da su imali malo više vremena. Tu imamo recimo jedan, znači to su ti ovi šnajderski strojevi iz 19. vijeka, znači sredina 19. vijeka. Evo, tu se sada nalazimo kraj jedne mape grada Tržića i na toj mapi vidimo ove brojeve. Ti brojevi označavaju kuće u kojim su nekad bile obućarske zanatlije. A ukupno ih je bilo oko 91. Znači kad je pomoćnik stio da napravi majstorski ispit, on je prije toga morao da ide u inostranstvo po praksu, po novo znanje. I oni su rekli to da ide u Fremd. To znači ići po znanje u inostranstvo. I tako su onda otišli, znači otišli su iz ovog grada i iz jedne države u drugu, čak preputovali su recimo čitavu Europu i radili su kod različitih zanatlija. I na taj način su stekli bogato iskustvo i kad su se vratili nazad u svoj rodni kraj, onda su mogli da polažu taj majstorski ispit. A ovo tu što sad vidimo, to su svjedočanstva koja pričaju o tome školovanju iz tog doba. Sada se nalazimo u trećoj sobi te naše obućarske zbirke i tu imamo predstavljeno to istorijski pregled obuvanja u svijetu. Znači imamo doba praistorije kada je čovjek koristio umjesto obuće samo jednu takvu životinjsku kožu koja je na primitivan način bila samo obvijena oko stopala i onda zašivena sa kanapom. Ovo su recimo sandale iz rimskog doba, kada su vladali Rimljani iz Rimskog imperija. Ovo je recimo cipela iz 14. vijeka. Tada je bila moda na dvorovima taka da su obuće bile uske i duge. A ovaj nos je predstavljao njihov položaj u društvu. Znači čim dužja je bila ovaj šiljak, to je značilo da ima viši položaj u društvu. Tako da ponekad je bio taj šiljak čak i 40 centi dug, tako da su morali onda da ga vežu ispod koljena. U 16. vijeku se onda moda malo se promijeni i obuća ide u širinu. Recimo ovoj cipeli ima različite nazive, kao što su
recimo medvjeda šapa ili račji kljun. Znači kljun od patke ili šapa od medvjeda. Imamo isto jednu cipelu iz Venecije koju su oko godine 1700 žene nosile u Veneciji. Za Veneciju znamo da je to grad blizu mora i da tamo zbog plime ulica onda poplave i da ne bi okvasile nogu, pravili su se takve cipele. Onda dolazimo do baroka, isto 18. vijek, godina oko 1700. Ovake pete, ideja za nastanak ove ovake te pete proizlazi iz ovoga venetskog te cipele. Znači neko ima ideju da ovaj prednji dio skrati, pusti ovaj zadnji dio i tako je nastala ta peta. Ovaj kralj, francuski kralj Ludvig XIV, on je bio poznat po tome da je rezervirao za njega, isključivo za njega, da može samo on u Francuskoj da nosi pete u crvenoj boji. A poslije toga su kroz neko vrijeme počeli i drugi da nose takve pete. Ovo je različita obuća koja je sa područja Slovenije, iz različitih krajeva. Ovo je recimo iz Bijele krajine, to je tamo oko Kočevja, Novog Mjesta. Znači opanci slični onim opacima što se nose recimo i u Srbiji, u Makedoniji, isto iz kože napravljene. Mi znamo da su u istoriji narodi sa južnog dijela Balkana zbog različitih ratova bježali, tako da su se naši preci isto doselili na području Bijele krajine i onda su i tu kulturu održali sve do danas. Ovo su neke sandale zvane isto gandice, po Gandiju, Indijcu, Gandhi. I ovo su cipele, ženske cipele iz 19. vijeka. Znači, tu se nalaze jedne zanimljive muške cipele. To se zove galoša. Znači, cipela u cipeli. Znači, imamo kao jedan gumeni opanak koji se nabije preko te cipele. To je kao služilo za zaštitu u slučaju kada je vani, recimo, neko blato ili neka kiša. Da se ne bi isprljale te cipele. To je ta funkcija njihova bila. A vamo imamo recimo isto za žensku cipelu, isto ta galoša. Ovako je recimo služilo, evo, to je recimo ova crna ženska cipela, a ovo su kao neke gumene čizmice koje su se obukle preko te cipele i tako je žena imala suve i očuvane cipele. A vamo se nalaze, ovo su planinske cipele. A tu u Sloveniji se to zove isto gojzeri. U Austriji postoji jedan grad, Bad Gojzeran se zove, i taj grad je vrlo poznat po tim planinskim cipelama. Tako da su ti nazivi tih cipela, gojzeri, proizlaze iz tog austrijskog grada Bad Gojzeran. Ti planinski cipeli su, vidiš kako je to zaštićeno, napravljeni su iz kože, znači joint napravljen je od više ovih slojeva te kože i zaštićeni su sa ovim ekserima. Sasvim drugačiji prostor. Da, sad u ovoj sobi imamo
predstavljenu fabriku Peko, po kojem je Tržić isto vrlo poznat. Tu imamo portret od Petra Kozine, znači od tog vlasnika i preduzetnika koji je ustanovio, koji je izgradio tu fabriku. On nije iz Tržića, on se rodio u južnom dijelu Slovenije, Dolenja Vas pri Ribnici. Ali po tim okolnostima, slučajem okolnosti, on je u Ljubljani radio u jednoj trgovini, tamo je bio zaposlen i imao je dosta kontakta sa različitim tim obućarima iz čitave Europe, ali vidio je da iz Tržića mnogo dobra, kvalitetna obuća dolaze. I on je onda imao tu želju da osnuje neku svoju fabriku, a pošto je imao dosta tih kontakta sa ovim inostranim investitorima, on ih je ubijedio da mu pozajme novac i tako da je 1903. godine sagradio ovu fabriku. Ona i dan danas postoji. Ta objekat još danas postoji, možda malo drugčije, pošto kroz godine se to malo mijenjalo i dograđivalo, ali uglavnom postoji još danas. Nažalost, firma više ne postoji. 2016. godine u januaru mjesecu to je išlo otošlo. Znači evo malo toliko neko posjetenje, jer i kod nas u Makedoniji ima Peko, mislim, prodavnica u Skopju. Da, još i ja prvi put čujem da je to bio Peter Kozina, znači Peter Kozina. Peko, evo, prvi put to čujem. On je onda 1912. godine napravio je taj brand koji se zove Peko. Iz inicijalka, znači iz prvih dva slova svog imena i prezimena je uzeo i sastavio, dobio je Peko. I tu sad umro je relativno mlad, iznenada 1930. godine u Ljubljani. Poslije te njegove smrti to je prešlo u vlasništvu banaka. Poslije toga vrlo brzo je uslijedio taj Drugi svjetski rat, tako da je fabrika bila opuštena. Poslije Drugog svjetskog rata su i opet počeli unutra da rade. Evo tu možemo da vidimo unutrašnjost te proizvodnje, kako je ta proizvodnja izgledala u početku 20. vijeka, znači to je tamo period od 1903. do 1910. Znači uvijek, pošto su se pojavili ti šnajderski strojevi, mnogo je se žena zaposlilo, uvijek je bio jedan majstor tamo koji je bio, vidite, tu ovako obučen u bijeloj halji. Vamo imamo predstavljen jedan između prvih tih strojeva za šivanje obuće. Obično nisu bili kupljeni strojevi, nego su bili uzeti u najam. I nisu bili na struju, nego ih je na transmisiju su bili povezani. Znači, tu je išao jedan taj kaiš koji je to okrećao, taj stroj i na tu, znači radnik je tu stajao i tu je onda na tom stroju je šivo. Vamo možemo da vidimo kako su ove prve prodavnice obuće izgledale. Znači, nije kao danas da je svaka obuća izložena, da ti možeš to da vidiš, nego je sve bilo u kutiji zapakovano. Tu isto možemo vidjeti kako onda, znači kupac je došao, sjeo na stolicu, stavio nogu gore, to je stolica za pomjeranje obuće, znači i tako se onda ovo je tu. to kupuje. Da, ovo je kasa, stara kasa, sredina 20. vijeka, znači tamo oko 1950. godine. Tu imamo grafički je prikazano šta se dešavalo sa fabrikom kroz vrijeme. Znači, kada je došlo vrijeme Drugog svjetskog rata, firma je isto bila opustošena, znači sve su to unutra
bilo je zapušteno. Vamo imamo isto sliku kada je Tito došao u Tržić, to je 1953. godine, kada je bila proslava 50 godina postojanja te fabrike i u tu čast su mu isto napravili cipele. Vamo imamo isto kopito, original kopito od Tita, na osnovu kojih su pravili mu obuć. Zlata doba za fabriku Petko dolaze od 60. godina pa do početka 90. Znači tu vidimo i grafički kako to sve ide gore strmo. 72. godine Peko se strateški poveže sa njemačkim preduzećem AFIS, znači otvori se ta njemačko tržište i onda 82. godine isto se poveže sa jednim američkim preduzećem Rockport i počne isto da tu svoju obuću izvozi u Sjedinjene Američke Države. U ovom periodu između 80-ih, znači od 1980. do 90-ih godina u Peku je bilo zaposlenih 5288 radnika, 3,7 miliona parova obuće su napravili za godinu dana i imali su 147 prodavnica. Sada se nalazimo u sobi gdje imamo takozvano drvo slavnih. Na tom drvetu nalaze se cipele od javnih ličnosti, znači osoba iz svijeta politike, sporta, medija, koji su nam poklonili svoje cipele. I te njihove cipele smo ovako isto predstavili. Jedan inovativan način. U ovoj prostoriji vidim da su izloženi čarape. Čarape, da. Zato što Tržić je bio nekad, recimo u 17. 18. vijeku, centar izrade ovih vunjenih čarapa na slovenskom. I te čarape su pravili tako čitava porodica, muškarci, žene i djece. I svi? Da. I poznate su po tome ove tržiške, znači te čarape, po tome da su ih farbali u toj plavoj boji, za koju kaže da je višnjeva boja. A ipak, to je Da. Tu imamo i neke istorijat, vidim nešto. Da, istorijat, znači tu imamo izloženo 6 različitih ovih čarapa kojih je isplela Mici Kurnik i koje prikazuju 6 različitih tih uzoraka koje su pleli tu u Tržiću. To je tu izloženo, u toj vitrini. A ovo tu, to je drveni model na kojem su posle, kad su čarape bile već ispletene, navukli su čarapu na taj model i onda su sušili. Znači na području Slovenije u 18. vijeku muška kolekcija, znači muška ta moda je bila taka da su se nosile te kratke hlače koje su bile možda duge tamo do koljena, ispod koljena. I to je bio razlog zašto su onda nekad nosili te dugačke vunjene čarape. Ovdje imamo prikazano kako su došli do vune. Znači uvijek je moralo najprije biti šišanje. Prije šišanja su možda najprije umili ovcu ili poslije šišanja. Onda je to išlo na češljanje, pa onda od češljanja je to išlo na predenje. Tako da su došli do konačne vune.
Nekad su normalno i sijali lan, zato što je lan bio potreban da se napravi platno. I tu imamo najprije prikazano evo sjeme lana kako izgleda. Sjeme lana su sijali u jesen. To se zvao taj zimski lan. I on i u jari lan u proljeće, znači 2 put godišnje, u proljeće i u jesen. U junu mjesecu lan procvjeta, iz tog cvijeta napravi se ovaj pupuljak u kojem se nalazi sjeme. I onda su na ovom češlju onaj snop uzeli i to su tako malo češljali da je ta glavica popadala. Onda su lan, zreo lan su sušili u snope, kao što je tu evo, prikazano. Sušili su ga napolje. Onda su lan rasprostili na pokušenoj livadi, da bi se nekoliko nedelja tamo, oni kažu, gudio. Znači, morala ga isto malo kiša da ga dofati. Onda imamo ovu trlicu na kojoj su snopove znači lomili da su dobili unutrašnji dio tog vlakna. I onda od tog vlakna to su i opet češljali. Evo, tu je prikazano ta faza. I onda su to povezali u jednu takvu pušlicu. Na kolovrat su onda to su predli, da su dobili ovaj laneni taj štrenu ili kako bi ti rekao, konac, eto. To se onda poslije pralo, kuvalo, u kazan su isto stavljali pepeo, kao što je tu prikazano. Tu možemo da vidimo kako se to ručno pralo, onda se to sušilo. I onda su, kad su dobili konačni taj laneni konac, on se koristio za izradu platna. Ovo su statve, drvene statve, znači na kojem su onda pravile platno. Evo sad ću da pustim ovo. Slovani so plačevali s platnom. Od tod hrvaška in srpska beseda platiti, tudi slovenska plačati. Sad se nalazimo u jednoj maloj drugoj prostoriji. Ovo je muzej pun prostorija, pun istorije, svačega, nešto interesantno za mene prvi put. Mali gradić, velika istorija. Da, Sad, zanata. šta imamo ovdje? Evo, u ovoj sobi prostoriji predstavljen jedan zanat koji se zove modrotisk. Znači, farbali su platno u indigo boju. Indigo je ta plava, lijepa boja koja se pravi iz jedne biljke, iz jednog žbunja koje se zove indigo. I on obično raste na području. I onda u tim bazenima to namakaju u vodu. I onda dolje na dnu tih bazena se naprave te znači usedline, znači ti ostaci u obliku ovakvih kamena. I to je onda dolazilo preko transporta tu u Tržić i onda u radionicama su oni, znači te kamene su samljali da su dobili takav prah. I taj prah su onda koristili da su mogli da farbaju platno. A tu imamo prikazano te znači, faze. Prva faza je bilo monganje. Monganje znači peglanje. Evo tu imamo jednu kućnu peglu prikazanu. U radionicama je ta pegla bila duga 10 metara. Ispod su stavili platno. Preko je onda išao ovaj poklop u kojem su stavili kamen. U onim velikim
tim radionicama je bilo i 10 tona teže gore i onda su to peglali na taj način da su to eto ovako gurali naprijed nazad. To je bila prva faza. U drugoj fazi napravili su jednu lepljivu smjesu za koju su rekli da je to rezerva. Ta smjesa je napravljena iz gume arabike i ostalih sastava. I onda su uz pomoć tih modela, kojih evo, imamo tu, ovo su iz medenine, znači to je daska, a ovo sve modeli iz medenine su napravljeni. I onda su uzeli model, namočili u ovu rezervu, lepljivu snov i onda su pravili otise, znači otis su pravili. I onda je slijedilo sušenje. Znači tamo otprilike 2-3 sedmice se to moralo dobro da se osuši. Onda je to išlo na farbanje, znači prah, indigo prah su stavili u vodu i onda su to spustili s posebnim tim nastavkama su to spustili dolje i to se obojalo. Najprije kad su izvadili prvi put platno je bilo zelene barve, onda kroz nekoliko minuta zbog vazduha oksidirao. I opet ispiranje, sušenje i opet pegljenje. I tako da su na kraju došli do takvog platna. Eto, sa bijelim uzorcom. A ovo je model, evo ovako model koji su ga najprije namočili u onu ljepljivu snov i onda su ovako ručno su pravili otis. Ovo recimo to je faza, druga faza kad se napravi taj otis, taj uzorak se nanese na platno.